Itngatanan niya akong mga panada iyo. Bubuhaton ko, kay ako nganit iyo padaugon. Itsan wani ko ay didiretso ko nganhi, akaman sihay. Kapitan! Kapitan! Adinan aton madalagan pagkakapitan inin. Please welcome Kapitan ngan Konsehal. Bao ba nga kulo pa yung atanan? Pa yung akulok matanan. Nagpapasalamat ako nga tumambong Hello. kamo nga aton katitirok. Kay kung Hello. nakamit yung papadaugon, yan nga maabot nga. Diri ko na kamo papakurian. Sana all. Itngatanan niya akong mga panada iyo. Bubuhaton ko, kay ako nganit iyo padaugon. Itsan wani ko ay didiretso ko nganhi, akaman sihay. Kapitan! Kapitan! Nagpapasalamat ako nga tumambong kamo ini nga aton katitirok. Diri ko na ini paghinalabawon kami na kami papanhatag iyo. Ipapakilala ko ta akong konsehal. Hidudit. May na kami gutiyay nga igahatag iyo pagpasensyahin niyo kay amo pala tamon na iloban kay kung kamit magdaog. Mas damo pa tamon igahatag iyo. Kapitan! Kapitan! Damo nga salamat ngan. Mo pa nga kulo pa yung atanan. A few moments later. Pasensyahin lang amo na namon ging ko na bugas. Amo na namon na iloban iyo. Salamat, Kap. Salamat, Konsehal. Sige. Pasensyahin lang, pasensyahin. Ay pagingalim ti ha. Amo na ito na iloban na bugas. Salamat, Kap. Salamat, Konsehal. Pagpasensyahin lang amo na iloban namon na bugas. Ayo pagingalim ti ha. Sabi nga duha. Ayaw pamingalinte. Salamat, Konsehal. Ayaw ko pagingalim ti ha. Sit maabot nga. Salamat, Kap. Salamat, Konsehal. Ayaw pagingalim ti ha. Amo na ito na iloban na bugas. Salamat, Kap. Salamat, Konsehal. Ayaw pagingalim ti ha. Salamat, Kap. Salamat, Konsehal. Damo pa konsehal, manahatag pa kita dito sa pit ka barangay. Oh, sige. Damo pa. Tara, kulok na, makatupa kita. Tara.